Chamgei chamanikab Jehova, otakatin kokeny akobo lesson nebo wikini nebo kinetkei kewekwa kongoi amu kaotunenin kokeny. Ko kotom ketestai ameche aborwa kiboitinik chekakochop Jehova asikobit konetech lesson nebo wikini. Ko eng ane eng kainaik kekurna Evelyn Tarus, amite betutab Jumamos ak Jumapili. Atyo konyo Lilian, ko ameche komwawech Lilian kole mi betut ingoro. Ako korok angen ale kikokerech biik kolen bunu ano bichu. Ameche komwa ngap kiwoli gaa kemeche kekaskei kele kibunu ano. Lilian ameche imwawech kele ibunu ano Kenya, imyeno ak imwawech ile imi ano rani. Inetech ne rani. Chamgei chamanikab Jehova, kaokas ole kikurena Lilian Maswai, ko chebo Maswai nebunu Segero Kabwanakoi eng Kenya. Ko kemite kibagenge eng lesson nebo Jumatatu nelen ngot ketebi iman eng kayanet. Yuto ko kurset nebo muitaet. Otakatin. Kongoi Lilian. Atache kora Arap Maru komwawech kole bunu ano eng gaa ako inetech ne eng wikini rani. Chamgei tugul chamanikab Jehova, kainaikchu ko chotok kaokas. Abunu olinbo Kipkaren Celia eng Eldoret ak nesirei ko eng betutab rani kinetigei eng betutab kwoeng kasi nemwoe kolen tetutikab Jehova nebo koikeny. Karibu Arap Maru. Ko nerubei ko Pastor Nyalile. Karibu. Ko chamanikab Jehova chamgei mising. Ane ko Pastor Nyalile abunu Ole Sos ko Nandi. Ko matingamenye kebeberta nebo Eldoret. Ko kale kikisikchindo ko Ole Sos abo Kapchebwai. Angen ale Kapchebwai ko naat eng Kipsigis ako eng ole Nandi kora. Kongoi mising otakatin ami America, ami Minnesota. Kongoi mising Pastor Nyalile. Neb kotukwech anyun akomwawech kit nerube nebo wikini nyone ko tupchenyo Pastor Ngetich. Karibu. Chamgei chamanikab Jehova, kongoi amu boroini mie. Ami anendet eng kebeberta nebo North Carolina, ako olimbo gaa kemite Trans Nzoia. Kimi Chepsiro, kimi Tuikoin, abo Kapchemagar. Kongoi otakatin kebeberta noibe kong'alale kimnatetab logoiwek chemyachen. Ongerikyi anyun boroini sikobit kinetkei tugul otakatin. Kongoi mising. Abwati ale kamamwa ale abunu ano. Ane kekurna Evelyn Tarus, ko sicho Kapchepkule ing Ole Sos, Sojoi akitunja olimbo Alda olin Kaptumo. Ko kongoi mising. So kibendi kinetigei lesson anyun nemwoe kolen katuyet ak kamang'unet. Katuyet ak kamang'unet. Kinyorchini ng'oliotab metit kitabutab Korindoik nebo 2:5-11 komwoe noto kolen inendet ne kimakongen tengek ko kikiyai inendet koek tengek amu achek sikobit keeku imanda nebo kamuktaindet eng inendet. Ko noto ko Jeiso kingen tugul. Eng wikini kebendi kinetigei akobo kit nebo kamanut mising eng sobenyo nebo katuyet ak kamang'unet nekinyorchini Jeiso. Kokoibwech Paulo anan ko konetech Paulo eng wikini konye kokomwawech akobo katuyet nebo ng'ony tugul. Rani as komeche koib kabwatutikchok Paulo eng wikini tugul komeche koib kabwatutikchok kong'ete kingosorwech Jeiso kokokakimwa ko ng'ony tugul. Lakini netokchingei rani ko personal. Meche koborwech akobo katuyet ne inye inyegei ak Kristo. Chito personal. Koistoegei notok neigeregei kityo ko lesson nekibendi kenetigei komeche iker ak iker inyegei inye ak tilyanding'ung nebo Jeiso ak katuyet nekiib Jeiso eng kimurtoiyot iker ile kingoib katuyet nekinegei ko kinyendet nekinyokomechi Kristo eng kimurtoiyot kotokyin nemeche konetech Paulo. Mi tebutik chekebendi kewolu ko kit nekameche awol eng yu eng betutab Sabat ko kiibundo ano meetab Jeiso eng kimurtoiyot katuyet eng achek ak Jehova.
Kikase eng yoto kele kingobit meet ko kiibit beshi kingoit tengek ko kiibesech notok ak Jehova nenyo. Lakini ko kinginyo kome Jeiso eng kimurtoiyot ko kiib katuyet. Ni ko lesson kora netesetai eng kanetisiet nekokinetkei eng wikit konye. Ko kinginyo kome Jeiso eng kimurtoiyot ko kenyoru nyoetab kat. Kenyoru kalyet eng Jehova ak keityech imanda. Ngesoman kitabutab Romanik 5:10 komwoe kole amu ye kitakokibunik ko kikituyech ak Jehova eng meetab werenyi. Nesire mising anyun ko kakituyech kesorwech eng sobondonyi. Mehet nekime Kristo eng kimurtoiyot ko kinyokosorwech. Eng Korintoek 5 kora eng Korintoek nebo 2:18-19 komwoe kole akobo tuguk tugul Jehova nekituyenech gei eng Kristo ak kikonech achek boisiet nebo katuyet. Kele kimi eng Jehova eng Kristo kotuitos ng'ony ak inendet komaityin ichek yaitwogikwak kokakokonech ng'oliotab katuyet. Ko ngesoman eng Kolosai kora komwoe kolen eng bortonyi nebo banyek eng meet sikobit komutak kotililen komotinye tisha amotinye kiy nekirwogunonok eng tainyi. Ko kingonyo kome Kristo kiityech imanda eng kayanet. Ki tengekto ko ki suppose ko kakebeku lakini akakoistoenigei Jehova makomi tilyandit lakini ko kingonyo Kristo nyokome eng kimurtoiyet kotuyech ak Jehova nenyo. Komako ki kipsakarek kokeny keeku lagokab Jehova. Ko tebutiet age nameche awol eng yoto ko ne ung'otiet neng'alale Paulo. Mesikoborwech ung'otiet nekikiuny kobwa lesonit ni tugul komesikinetkei akobo ung'otiet nekikiuny eng kenyisiek chechang. Ako kinyikiborwech kokeny ung'otionoto kenai kele ne ung'otiondonoto. Ko tebutiet nameche awol eng yoto kolen ne ung'otiet neng'alale Paulo ako konundech ano kamang'unet ung'otionoto. Ung'otiet nemwoe Paulo eng yu ko Jeiso nemite oriting'ung amu kakemwa kele nguno kakeistegei makemwoe ng'ony nekikisor ng'ony tugul lakini inyendet personal anendet anegei. Ko kale ung'otiet ko Jeiso nemite oriting'ung kamang'unetab torornatet. Sarunet neking'ongchi biik tugul kobun logoiwek. Ngesoman eng kitabutab Kolosai 1:26-27 komwoe kole ung'otiet nekikiuny koboi kenyisiek tugul chekikosirto ak ibinwek ako nguno ko kakiborwech chechik kakiborchi chechik chetililen chekicham Kamuktaindet kong'ongchi kiit neu mokornotosiekab torornatet nebo ung'otionitok eng bororiosiek noto Kristo eng okwek kamang'unetab torornatet. Ngisoman kora eng yotok Romanik 8:18 komwoe kole amu aiti ale nyalilwogik chebo betusiechu komonyolu kiroget torornatet netun king'ong'wech eng kipsengwet. Kimesikiro kele kokinetkei ako nyalilwogik chekibun Paulo ko king'wonen mising lakini kiit choto koek buch. Kokamwaech eng kitabut nebo Romanik kora kole amu aiti ale nyalilwogik chebo betusiechu. Nyalilda neibune yekailewen ibunchi Kristo komi tuguk yeisut kimurtoiyondonoto komelen kele rahisi. Ibune tuguk cheuen, ibune tuguk cheng'wonen. Ko cho kale amu aiti ale nyalilwogik chebo betusiechu komonyolu kiroget torornatet netun king'ong'wech eng kipsengwet. Ko eng yoto komanai tos mi chi netinye ng'olyo eng yoto kama Sunday betutab Jumapili. Kongoi Evelyn kebwotwo akobo Joseph. Joseph ko kibun nyalilda akine kowirchi chetupcho keringet koker agenge kole acha kaikai
kealde ako kibun kwo kenyisiek chechang makobwoti akot kole tokomi chetupcho anan kolya, lakini ki baadaye kingoit chetupcho ko kibwoti akonai kole kait betutab melekto aiwech che echen neketupche Joseph, lakini kolechi Joseph makwek ki Jehova nekikero tai ako kitinye amune ako niamite amune eng Jehova. Ko ngap saa zingine kebune nyalilda neu noto, lakini ngot kekere Jeiso ko tun ndake koskong kekere kele kemwoe ketinye kongoi amune kele kongoi ndamayo imutunen ayat tamauni atebenyu. Kongoi Kora mising. ngemwa ng'oliot kora nebo in Kristo ngokwek kamang'unetab sobondo. Ko ing achek che kikikurene torobet che kimakeityini ole kiu Israel. Ko kingyakiyan Jeiso nyokomeny Jeiso mugulelwekyok akoek noton nekere Jehova kiityechi manda kergei ak biik che kikisikyi sang che kimakobo koi, lakini kikinya kowek chepyoset nyokotach boiyot akeyochi tiseinotet konyor kamang'unet eng tiseinotet ma eng korotikwak ngomach kowalgei kowalegei ole kikisikei olimbo timin olimbo chumba, lakini ngoyan tiseinotet ko tiseinotonoto nenyokoyoe koek werikab kai. Kongoi. Kongoi mising. Kongoi. Kibendi Jumapili nemwoe kolen katuyet kobun boisionik che yachen. Amune sikimwa Paulo kole ki kipsakarek ako kiobunikab Jehova. Kikere kele kingobit tengek ko kikakobit loindo koloit Jehova mising. Ako butok tilyandit nekimi eng Jehova ak chito. Kimatakomuchi kong'ololso kou yeking'ololdos. Lakini kingoit tengek ko kiek kit neking'wanit mising. Nekimatakoityin chi. Korom sinyen ibwat ngele kabit ki nekosirgei ak chorweng'ung. Nekokashindosi kabisa. Asikobit inai ile makoi bite akot ole ing'ololchindoi ile aliondos acheng chi asikobit katuyet kokeny. Ko ngap komi anan ngobesio kapchi anan koimgei kapchi akobesio, ko ngap komi kasarta nemakat komi chi nenyokotuitos bichu. Ko kiek meetab Kristo inegei nekimuchi kobit asikobit kotur tilyandit nekimi eng yoto nekimite eng chito ak Jehova. Ngesoman kitabutab Kolosaik 1:21 komwoe kolen ak nganda kio kipsakarek eng betusiek che kikosirto ak kio bunik eng kabwatutikwok ak eng boisionikwok che yachen, ko kakotuyok inendet nguno. Ak Romanik 3:23 komwoe kolen amu kikoyai tugul tengek amaityin toronatetab Kamuktaindet. Kekere eng yoto kele kakobit beisiet tugul, lakini kingonyo Kristo nyokotuiyo biik eng yoto ko kakoek kit agenge kokeny. Kobit tilyandit, kobit etyet nekemuchi keityi kapjehova kokeny. Bebutiet nebo aeng, ne kamanutietab meetab Jesu Kristo eng achek yekiyan inendet. Ne kamanutietab Jesu Kristo, meetab Kristo eng inyendet ak tilyandit notinye ak Jehova. Kingome Kristo koyat oret neimuchi iwe kap Jehova, iityi Jehova. Koyaech ketililekitu achek chekimakenyalu. Koit kora kiityech imanda eng korotikab Jesu. Komutyech taitab Jehova komaketinye tisya. Eng Efesoek 2:27 kole sikobit komutyigei kaniset noto nebo toronatet nematinye kunenden anan siring'ut anan ki age tugul neu noto ako koek netilil nematinye tisya. Ko eng Romanik 5:9 kora kole ak nesire mising anyun ko kakiityech imanda eng korotikyik kesorwech eng neregekab Kamuktaindet eng inendet. Ikere as ile kakitur chomyet, kakitur tilyandit nekararan eng Kristo. Kotos tokomi chi netese eng yotok anan Kacham kit nekamwa eng yo kole kikituyech ak Jehova kemang'une boisionik cheyach. Matingelen kikilgei
kongen chike chitugul ole muguleldanyin ngap komi kiy nerartaat anan ko kasemnyat ki nebo chi nemengen akot chi mengen manung'otiong'ung anan ko chepyoseng'ung. Kiakosub boiyot age ole kinye barirenet ko kicham kochubin boiyondoni nea ko tun kelechi oi kenyone bishop ranyoni oye mechubisie kole oo kole osaripkei kotebi ng'et akelen koit bishop kole bokichub araka ichus. Yani matingakokilgei muguleldanyi kole oye mochubisie iranyo lakini kole kasis kole kokikomong kelechi kochubisie keny kole oo kachubisie so ko mi tuguk chematingakilen keyai ki ne kararan ko kami korotik chok kitinye ng'okit nebo cheyos lakini kinyo Jeiso kole matingetyem ikilgei komong'u koroi amu tung'wochin kilen ile komakoi ikiligei lakini akoi komong. Lakini kinye ketisech kelong'u kicham komi biik chok chekelen kap konyalil chito age eng bororiet age kot komwei koyoyo ainet akeyochi katilile sikwo bororiet age ipkekure kaini aketach eng bororionotok akekur kikochi oretab koindo sikosopcho lagok kipkosobin kolot. Lakini ndatokolen kowek olin koitu ng'okisto kinye ko kinye kokonech Jehova siko tuguk chekilen kiyoe chekororonen komong'u cheyachen amu kamwa Paulo kole akot ngolen ai amoche ai nemie lakini komong'unin age lakini kanyo atyo kole alosu Jehova amu inenyi ko kikityechi manda ko makityeme kiimgei kele sialya lakini yekaitach Jeiso ikere betusiek alak maibwoti tukyotok kikoistogei amengen ile kitarik ata koistoegei amu kajehova boisienyi. Kongoi. Tetutietab sarunet ngiwege iker ingin katuyet nakaitau imwoiwech ko mbaronok Paulo komwoe atindiot nekiyaak kale kikisorwech ko kergei nabo Kingeresa nakilen past, present and future tense. Ko tuguk chekikwaiwech Kristo ko kiyoiwech achek tugul komakimi ako mami kiy nekikiyai ako kikiityech buch sarunonotok koek nenyo. Kikealun mbaret ko mbaret nekikealun ko kialun chito akolechin neng'ung mbaranatak makoi nyokobirten kolechin ibimeny akoi iyan ing muguleldong'ung ibimeny mbaranatak. Kakekon mbaret ekainik ata? Ekainik 50. Kaitake mbaret kabisa ko kararan, ikole nganuk, ikole bandek, itindoi tuga, itindoi kot. Akelechin ikere koin ko neng'ung. Mbaranin ak tuchun ko chekuk. Iyoe ne anyun? Kotile mawendi mbaranatak ko maneng'ung mbaranatak. Tuguk chekikwaiwech Jehova eng Kristo ko kikonech borotet nebo mbaretab kipsengwet. Kit nekang'et ko kebeberta nebo oeng isiku iyan akile mbaranatak ko nenyu. Komi kiy nekekure kayanet nebo kaamiset ak mbaret nekakekonin. Ko kito neitutos inye ak mbaranatak ko oretab kayanet neiyoni Kristo. Ko ngotuye oranatak ak Kristo inyaban mbaranatak ile neng'ung. Ko ngiyan iiste bananda. Koistogei bananda nekitindoi. Ko bananda nekinye ko kimete bitonin. Nitet nguno itindoi borotet nekabo Kristo nekikokonin amu kainyaban mbaret. Kou notok nyoetab kat nebo Jehova. Kikonyoiwekab Jehova eng tengekwokikchok tugul chekitindoi. Kito nekang'et anyun iyan ile kikenyoiwa kat. Akinyoru kaananatak ile atindoi nyoetab kat. Mabwoti tuguk chekikosirto amu kikiuno ak kikesorwo. Nguno kito notindoi borotet ko katiaknatet nebo borotet nebo Kristo eng ane sosop eng kayanet. Pastor, kemwa kiy nekacham yo ochamwoni tamwa. Kaikonin ekainik 50 mi tuga mi tuguk tugul akipononi akomeche insisten ile ngaalda maik
alipan ako ekait age tugul ko milionit ine times konom ak tuga tugul koboto kot. Moche ialde maik silipan siwendi yundo. Ngalechi naja iyan kityo kekonin buch ilaja. Ngalde maik. Ko nikinyo kosarwech Jehova chemainik che kikile kealde maik sikeale kipsengwet akoya beit komionso ngokaik mami beit. Ak imoche ile kokanyo kesarwech boisionik chemiach kelen ialde maik siale choto kolechin iyan kityo inde seiyu. Amen. Kongoi. Pasta mwalimuinik tugul nguno kaiyan ketau inget akerib sait eba. Nekit sait koyam. Mbarani meche iwe yun kaiyan. Iwe yun tos kaiyan kityo anan ilionsit mbaranin testai eba. Kongoi. Kayanet. Amu kamwa eng yo tabata ale katuyet nemitei. Ko nguno kenetikei kabisa ko personal. A plan nguno ikochigei ikinetigei lesson yetesetai kobwane kiboitinik konetech komeche iipchigei inai ile ne tilianin notinye ak katuyet. Kikekonin tuguk tugul. Iyan kityo amaiyan kityo mesikomwawech Lilian. Mesikomwawech Lilian. Eng Lilian nguno kakamwawech atkai kole ngot itestai barakutab nini nekosoman lesson kongesoman lesson ii Lilian kokomwa kole ngot itestai eng kayanet kurset nebo muitaet noto kale ngot itestai amune sikele isin ngot itestai koboru kole nga imuchi metestai. Kale nito komwawech akobo kamanutiet kongesoman komwawech akobo kamanutietab lumdaet neititaat eng kayanenyo. Ibwatwech Paulo kole kamang'unet eng Kristo kobendi ak kakiletabgei. Maile kityo kwayan ara makatebi kityo ak Jeiso. Kobor kole kayanet koma kiy nebo betut agenge nekaile ho kokesorwo kikisorwo sinyen eng kenyitab 120 ako nguno akenisie kityo. Ko kounoto ki Lilian. Tos ibwoti ile lene Paulo yemwoe kole kolumdootin ako tononiotin komie eng kayanet. Atya ameche imwawech kora ko ngisoman eng yotok koborundo ano Paulo kele kesorwech eng iman ko ketestai eng Kristo Jeiso ak muitaet kobunu koibu kimnatetab logoiwek chemiach koyachech kemeny betut eng betut. Mwawech Lilian. Tos sikunet kokesich kityo ak kekenisie kityo. Kongoi inget ile kakemwa ile kakomwa ole kakealwech mbaret yun mitei tuga mi kiy age tugul. Kaiyan iman. Ko Paulo anyun kokenetech amu Paulo korok kokaimwa ile kimitei korkoret kokakirat Paulo. Biikab Kolosaik ko kitomo kotuiyo ak Paulo. Ko king'ololchindoito ano Paulo bichu mengen akot. Ako ng'ololchine koyani ng'alechu. Ki betusiechoto ko ki Romanik ko kikakotoi amu ki icheket chekibo emotinwek cheboto emetab Kolosai. Ko kikakobit oratinwek chekororonen kochop. Ko nguno kot keibe ibwoti keny olekinye kicham kindoi barwet kartasit kelechin kole sikolabat chito nekikitaune kolabat chito kolabati ak barwet kolen kouni. Ko yekakoit barabaret nekararan nekakeyai kobit baraisinik chebendi kobit mara akot karisiek koit baronok chekimuche kochakta sikonyor biikab Kolosai. Ako kakobit biik chekikakonet Paulo sikoib ng'oliotab Jehova koitita. Ko kikakoit baronok chebunu chekikiyokyi abwoti ale kikiyok biik chekiyoku koibu kora barwet nekakosir bichoto kowolchi Paulo. Konai Paulo tesetab tai nebo biikab Kolosai. Konai kole kikonam kotaa Jeiso no kakimwa ile iyan kikakoyan. Ko engesoman eng yu Kolosai 1:23 amache kebe 23 akeweke let kole. Kolen
kolen ne kole sait 21 koitit 23 kolen ngotebi iman eng kayanet kolumdootin ako tononiotin komie amakiisto eng kamang'unetab logoiwek chemiach chekiokas chekikiamda eng yautiet tugul eng kureretab kipsengwet. Kikiyaa ane Paulo amu notok aek kiboitiot. Kale ngototononse anan ngot yani olumdaage kokaboisie tuguk aeng Paulo che igere eng yu ile eng yu komwochin biik chekakokas kole kakoyan iman. Ko sikoit yun mbaranini koker Paulo kole ngokimkim kokochi kurset nebo muitaet. Keit mbaranini ko korom, oret keit yundo ko korom. Melen ile ingen Paulo kole ui. Kou akot nguno kakimwa Joseph, ko kingoker Joseph kole kiui koit Egypt. Lakini koui keit akichek. Lakini kokale Paulo akot ndaui ngototononse olumdootin kokakiborwech kot nekikilumda akotononot. Obwotwech kora amu betusiek alak ko ki eng Jeiso eng Mathayo 7:25 ko kiboisie kalewenet nebo chito nekitech kot kolumda kot eng koita. Kotech age eng anyek. Kale kinyo koristo. Ko kot nekilumdaak komaibut. Biik chechang chemenye ainosiek chenekit ainosiek olebo ngele Indian Ocean olo anan ko akot ole Pacific anan ko ano kongen ngap akot kekere eng television ikere ile konyo usondet nebunu nyanjet konyo kolechi koriu. Ko kot nekikilumda kokimwa Jeiso kole maibut. Kot nekikinde ole mi ng'aniek ko kibut. Kokere kokero Paulo eng yu komwochin Kolosait akomwoiwech akot akichek kole kimuchi kebutye ngot komakitononse eng imanda. Imanda ne ng'olionoto kikakekas asikobit kokonech foundation anan kokonech msingi netononot nekim ne notok maitumtumoksei. Chang tuguk chekemwoe eng betut kocheng'in shetani kowirun. Kakomwa pastor kole akot ngimi kanisa nyokocheng'in kora, nyokocheng'enin ng'alek. Ko ngot itononot metumtumoksei. Kergei ak ketit nemi ainet nemi tabandab ainet amu kiba tigitik cheking'ony kilumdagei. Akot ndangap ikere tigitik alak komi koreresandos eng ainet ko ketotok ko kiba tigitik alake. Kale makitumtumon cham ketieni ak arap Maro kolen aut nemi tabandab ainet makitumtumon. So ikere ile Paulo kakonech muitaet amu kere tai Paulo kole akoi kouit tait ing yundo. Ako nerube kale yaitietab kechuchuchgei. Tos imukoksei kechuchuchgei matin kakekonech mbaret kekere eng yun ekaisiek chekai 50. Mitei tuguk iman amune sikechuchuchgei. Ikere ile kiro Paulo yoto kole mitei kachuchuetabgei. Ako kachuchuetabgei ko kamakikere. Matogu. Ibikere kityo ngibikere ile koano komatakorom kanisa. Kokilen betut age kikekas kele ame tungwek. Betut age kele kalya. Kabit kele kidogo polepole kotokobo enyi. Makomitei chichi konye. Amu kakobit ng'alek alake kotoi kele ile kotko mengen ile amune. Ko ng'alekchok chekimwoe amune ko kakakoityin chichi kai kotokoek mutai kole
mawendi yoto biik che ng'ololeno koto nyawe Japanet ko igere eng yu kimwa Paulo amu kigere kole Mkristo sikotonon asikolumdaak komite mogojik chebwone eng sait age tugul ko siketonon ak kelumdaake ko amune amu Jesu Kristo ngot ko ma Jesu Kristo inegei nekekere eng sobenyo eng betut kekere kele kiluldosi amu imuchi ile chito kakemwa kele ki olekinye kochang biik chemuchi kolen kikisorwa kenyitab 50 kotokomite yoto kitonone yekinye kikimwochi kiyam lakini mbaret kotokomi tai tomo konakta kelyek eng yoto ngachek anyun chekikilen sebendet to kikenam ne neyoech simakibe tos irorechini mwoe kolen kiasiku kenyitab 50 anan okergei abwoti ale ng'ololchinigei inai ile ngot ko ma Jesu Kristo kenai eng betut kou ye mwoe Paulo kole ame eng betut ako sinai ko amu ing'alalse ak Jehova eng betut asiong'alal ak Jehova eng saet song'alal ak Jehova osich tilyandit makenai kityongon kele len ne kitabutab Kolosai tilyandit neicheng'e kenai akonain Jehova amu ng'ololdosi akikas inendet akinai itondanyi nekoiborwech Jeiso nekinyokoborwech itondab Jeiso Jehova nematogu akinai ile kaka Jehova kotinye kimnatet Jehova amu mwoe ng'olyoni konin kimnatet si imuch ityet ku lakwet no inetegei ilechini wendi kwandai akoro lakwet inget eng betusiechu akabwoti ale kikoit gaa kotononi kwan akolechi lakwet nyo ko lakwet kokotokokuikuiyote nekit sine ngolen kong'et kole kolechi kwan nyo kotokyi eunek kole konyo lakwet kolen tep konakta kwan kelyek ak keringet nemakoi mising konyo lakwet koro lakwet kolobot kabisa konyokotal kwan kotorot igere ile noto nekonech kamuget nekonech kwanda eng kipsengwet ne noto kenyorchini ng'olyot ko ibwoti anyun ile tos ne neyoin inye ne nekiro eng muguleldong'ung nekonin simemuch iker Jeiso akitestai asikobit mbaret kikikonin inyaban ne nguno ngot komeit ngot ikagei kotoi mbaret tos kikochi chito age komalilyon tos ne nekakeren abwoti tuguk ngele 4 anan ko 5 kole cheabwoti ale tuguk chekonech sikichabaite komutyo ko amu makisoe saet ko saet makasaet kityo ngokesa karon akoi koskoling ngap akot kesa akot kobekyi inukte saet ko saet angot ngikertoi iwendi eng oret ko amu tindoi tilyandit ngotindoi chorwet nong'ololdosi tuwai sait age tugul ilechini Jehova kaker no kilyochin Jehova kongoi amu ni kaistoeno ni kongoi Jehova ni ko isich tilyandit eng saet haya ng'oliotab Jehova nekakemwa kele kesoman eng betut ko noto nekonin koba en tikitik ing'ony anan kokonin kimnatet sikobit ketestai keit mbaret kenye haya noilen ile katekemwa kele mawendi oloto yani amuchigei mi tuguk alake cheikere ile ngele kakile obwa kele akot amuchi asae kurgat yu tos Jehova komite kanisa inegei mite yu ko kakiyai eng Kingeresa kale yeku less yani dependent yeku dependent eng inyendet ako eng yu kingitach Jeiso ikinai ile iyam ile mamuchigei kikochi kamuget ki age tugul koek Jeiso ko noto nekeweke itou iyepchigei mutyo kai ichose komutyo iwendi let kotko boe kale Kingeresa iegu emotional inyoru nekure emotional numbness makomi ki netoko
kotinyin akot ngelen kemwa ile mwoe nenoe kiakose ng'alechoto. Tos mite chi nemoche kotesyi ng'oliondonoton? Ngatesinden wachi mbaret kaiyan ibinde sei komutun chito nekakonin mbaret nekialun nyokoborun kot koyotun kokonin kibunguok koborun ole mi toroktet koborun tuga ak mbaret tugul ako kikokol bek kokoi koskoleny anyun kakwo chit kakole saisere iyat kurget ile katar sitimet biker kitandet ile aja akinye iker kot ak ile chamu ibicheng ole mi chambit ak tugul de tugul kokemetochin kolit isutu tugul ak rechait ak rengot nikinye nyiite ng'unyotin nyiite ng'uny simendi oyo bargee koech ak ilenin mamoche aboisie sitimet amu tomo alipan mbarani ibwat nyalilda nenyalili chiyo netianyi yani melen kikawek kot chito ni mbaret kikikonin sababu kisainan kikikonin title kila kitu lakini iborie chambit akomi kitandet yo tianyalila akwek. O nyalilda ko noto nekikere Paulo, kiker Paulo tai amu kikakosich tilyandit ak Jehova nekitoretech kokerwech tai sikole omuite akoi kayanet, isich kayanet nekonin iwe ile kakekono mbarani buch ko ako sitimani kongen chito nekikono kole lipanat sitimet ako ndamite betut age nekaboisie kolipanat. Arue kitandani amu angen chito nekikono kole tanyoyo ako muitaet ngobwa kabwatutik chotok chekanyokong'ololun ile sikolya nokole ngot amu ibwoti ile ngotaboisie ngot kiboisie Paulo ng'oliondonoto ngot ko nguno ko ngot kemuite akekochi Jehova akeng'alal ak Jehova imuchi kenyapan mbaranato. Kongoi mising toche mwalimu akochini Evelyn kotestai. Kongoi Lilian, kongoi kainetech akobo ngot ketestai eng kayanet. Ko kaimwawech ile kit eng yotok tuguk chekanam eng yotok chekemwa ko tuguk chebo komonut mising. Anga ngokaisiku komache itestai eng yotok iner iyetu. Eng tilyandit nebo Kristo, uyamite biik relationship, kochamdos biik kosirchingei baronok, kotesetai komii emosto neinegei, komeche isoman ng'oliotab Jehova, isich tilyandit ibaibaitu ak iyetu eng yotok, ay komanotok kityo. Isa kou yekemwa Lilian, ng'alalet ong'alal isich tilyandit nong'ololi ak Jehova neng'ung ak oret neong'ololi ak Jehova neng'ung ko saet neisoe kila. Sikoywatagei tigitik ngitebi eng kayanet koywatagei tigitik kong'et mogochek komaimuchi kolany. Kongoi mising Lilian. Kautye kit agenge amu yekaimuch ong'alal ak Jehova isich kongoi eng betut age tugul ak imuch itoret chito age komako inyegei ikere chito age imeche itoret ko noto neikere ile ngiwe kanisa ko ikiboitiot mewendi kityo bitebe kecheret iyepte ile ne nekaya iro lakwet nemite ibile bitoret mama netindoi lagok somok cheriptos aeng'u akotinye chereret itoret ilechi nganamun age itoret nematinye ngoriet ikere ile noto nekonech Jehova kimnotet kobun ng'olionni amu king'ololdosi ketindoi tilyandit. Kongoi Lilian. Kebwatwa kora katestai ing'et kokeny kanal kaketar yotok lakini kabwat kebwatwa ya kingisiku chito ikose takimwaita ng'oliotab Jehova kabisa kiwonu maanyi amu siywakte inersinyi ngokeshean melen kele iipchigei lakini sikoywaktagei tigitik kokosich tilyandit ak Jehova neng'ung ak biik chun kora ko ipcheite ng'oliot ko ngishean iboiboitu akotoretin ko ongesich maat ak imin nekibo tai kokonech Jehova amu kinetigei rani kotakchini Paulo ako personal inyendet ak tilyanding'ung ak Jehova neng'ung yekeker kimurtoiyot. Kongoi. So kibendi kwaeng kasi kakomwawech tupchenyo Aramoro kole kwaeng kasi komwawech akobo tetutietab Jehova nebo koigeny. Ne tetutietab Jehova nebo koigeny ing yotok
Tetutietab Jehova komeche komwawech Aramaru ako tetutioni ko nekimi oritinyi Paulo, ortinwekab Paulo tugul. Nga kikere kele kinyalil Paulo kot kewirchi korkoret komuch kobwat kole kiimuch kingomi korkoret ko kikakobor boisietab Jehova komi. Ngap komi tetutietab Jehova nememuchi iro chito nebo koigeny nemong'une akot eng nyalilda. Akot kobune biik nyalilda neng'wan ko mi tetutietab Jehova nemong'u eng tai yo. Ko tetutioni bo koigeny kala ngot eng kanyalilet ako mitei Paulo korkoret. Ko kiro Paulo ine kole ki kebeberta ne inegen nebo kit nekioo kosir ole kiu. Amu kingomi sang yo Paulo kikiamdoi kityagat kiityin biik, lakini now kimitei korkoret tos kibek boisietab Jehova eng yotok ne tetutiet nekioo nekibo koigeny eng notok. So ko eng yotok ameche atebe Aramaru ale tos tetutiet neu ne netindoi Jehova akobo sorunetab chito. Ako nebo aeng ko tos kiro tetutietab Jehova akobo sorunetab chito eng sobetab Paulo. Tos kiro tetutietab Jehova akobo sorunetab chito eng sobetab Paulo nekinyitat nyalilwogik ak beekab kong. So mwawech anyun Aramaru. Karibu. Kongoi mising Evelyn eng tebutik chiketeb. Tetutietab Jehova nebo koigeny akobo sorunetab chi kobo komonut. Kale yekinai ung'otietab tetutietab Jehova akobo sorunenyo, kale kokonech notok kamang'unet. Konech kenyoru kamang'unet yekimitei ketesetai eng sobetab kayanet. Kale konech nyiganatet akot yekibune nyalilwogik kou yekibun Paulo. Yekinai tetutietab Jehova kenyoru nyiganatet kebe tai. Kale konech notok yekinai tetutietab Jehova netindoi koba achek, kale kokonech kachichet kemwochi biik alak yetunet eng betut nenyolu ak nemanyolu. Yekitindoi kingen tetutiet netindoi kipsengwet akobo achek, kokonech notok nyiganatet, konech notok kamang'unet, konech notok kimnatet keyai boisiet nekikikonech nebo otisiet nebo keyapte logoiwek chemiachen koityi biik tugul. Eng yu tebutiet nebo tai ko kiship konai Paulo akot akine. Yekinai kele ne tetutiet netindoi Jehova ko tetutiet nebo sorunet nebo chi. Kiship konai Paulo ng'oliotab tetutietab kipsengwet nekitet akobo chito. Notok amune asikai Paulo tuguk cheechen. Ko ne tetutioni kinai Paulo akobo sorunetab chito. Kenyoru eng kitabutab arwetab Petero nebo tai 1:18. Komwa kole ongen ole kikityachak omang'une atebeng'wong nebo buch nekenyoru eng kwanisiekkwak. Ma eng tuguk che ng'emaksei kou fedha anan ko taabu. Kale kikityachak omang'une atebeng'wong nebo buch. Kengikas kiboitinichu kong'alaldos akobo ng'oliotab koret, ko katieme komwochi kayanik komang'une musmuset. Nengele chikikeserwak buch kolaja akinye memokse keser buch akinye, keserwech buch akinye, lazima keyai ki. Lazima keyai ki sikeserwech akinye. Kale Jehova etkei siaetin. Kero kobit ng'oliot nelen chito lazima ayai ki makoi kiserwo buch. Kobit musmuset nemite orit newerweri shetani kolechinin achicha tomo keserun. Kesoman kitabutab Korindoek nebo 5:17. Kole notok anyun ngomi chi eng Kristo Jeiso ko kakeyai inendet koek chito nelel. Kakosirto tuguk chebo keny okero kakoek chelelach. Kakeyai kolelit sobenyo amu kimite eng oritab Jeiso. Kakeunyech eng Jeiso asikobit kemong'u ketinye sobondo nelel. Kotauten chito kole achicha akinye matinye sobonoto. Ningekosis ngap kokomot chito kole atinye sobondo man nito achicha akinye matindoi. Kokonin shetani kita nemusmusi yekorkeitu ak chito akobo koret na kang'olio na komwoun eng yu ko kilejin iyan claimen ng'oliondoni eng oretab kayanet. Amu yeiwe orititab koret nekakealun yeityen kilele ikol ketit ile amu amaut ole kekole tos nyokole ne chit kibo mbaret. Kero akakelin ng'ung paunegei ai kito nekero ile ngu kotot ng'ichindoi kikinde kitandet koker masi
ile ngu kata wejira ko tege masila amu an kaitit kenye lo ile asiga kitana itakiu ko me ka soko nengung amu te ka soko tu mijita no wa o neng pata uli ko garge ang laptop kayanet ne ko gille ngomi ji engeiso ko yita nelel mami tege ne te musmusi itnya sabando ne gi gon engeiso Kristo ne na tak na ta mena sugo kinyo ka meje iso ko baje ko gori tagele ngalia tap te tu te tap kusem got ne ba jita ko sar jita awe complete saruna tap jita ago yan jita so complete ko buye bo lo ngalia ta ne ko le ongno le gi tiaja go manguna tere ngong ne ba kale ma entuku kinga maksi sima tietini ji ingale gingen kitabuta Jeremia te maksokol ga tini tamana genge piktol nelen tinji jo banganet ne mien sabo no kyo hero ige tinde noto kala atnya ka botu te kemnya jena ba kwe ko ngen piktol lagne ngi kas ke ngalali ke meje ga ngalal gele tinda je ba te te kemjen jogo ne magarna din mata mag ngalale te te kemjen ke masaba ndap ko genji go ne jesu higo jini jita ko mangunet ko ger ka mangunet tab tu ke tinda ji te te ke tinda ji iso je ga jin magarna din mata tengen ga ke tingen jita ke am to di jita ke priti jita ke la ji sira tu ke unjo mata itnya jo tu ga jani tat pi itnya tu mato ko ger cheiso ne go no sabanda ko ga laga ga gor cheiso ke gero cheiso ne tinda tu ke go no tu ga gero cheiso no go no tu ngi shat ke go no magarna ndi nango si jita ko la ka kanisa aso ka bit ko ni tu ga bi ka en cheiso aso ko mai ko ger cheiso songo ma batu ga bi ko birta gay amu mato ko nyor gita na gi borchi ma nyor ko nay orite tap amne aso ko bit ko me cheiso saruna nyoru ko sige gay tune sige nyoru sabanda na bagoy ge aga benda te go yeuti ke la jen kale ago engarati ke baga manutit no go wuje bar wotte ne matinye perut ak na matinye tesia ne na to garati ga Kristo cheiso kanai baulo cheiso kanai tu ga eng netai ko kanai cheiso kale cheiso ni kale ko ngisip ko na man ko to magalum dongon ago kegengan eng betu shek kebalet ago ba akwek kegengan cheiso neginget negagumwe ago tanga sartara bunguno ke ngangwe ago ba cheiso ago nyalu eng kare tap kayanet kiyana ko batta tute tap kisongot ne inyo ko sarwe asa ko bitgen gele kila ko kap kaitaman nge kamma basta golein kala nge chine naga gel ke alda di masta age gele su ko sap ko nyalu ko andi to ko la ba kai ko mami be ta akene moy ta ga golle o kyo bunu sinyen kyo bunu kai ko te polo gete gele lo di ko la abawi mam moy ko ta ga golle ki te ko te polo aya ga maji na ga jam ngi ko la hero ji ko gi te ji ko te polo la ga di ne ndat kam sa ko le abawi agara ti op ko mati ngongen ko mu ki ko yan ko kala kisu ko na kale nagi ngani be ke balat ko baaje kale choga ya ni en Jehova amu Jesu Kristo so geger ta tute de nda ko ngot en ta buta te Mateo na baeng angwan ga tini usisite kala ko ba dunguno ko ger ke werte na baeng na ma bawlo en neta ko sarunet na baeng ko ro kita ne ki ko no titi na ga ko yan ko ro kita ne ure gutwet ko ba dunguno kala ga ko no ruwa gutwet na bay manda na tun ko na ta ya girwo gin na bay manda en be tunoto ago manege ago ijek tukul ak ijek tigi ko jam tawunen ni kutwet ne go ni ne tunu lokin Jehova pikik Paulo ak ijek tukul tigi en tawunet tab cheiso ne gi ngong en goret ku Jehova ne ngong goret tab cheiso ko ger Paulo tugu kaman tugaeng saru ne gi nyoru ne tatute ne dam song ko soldae ago ger kita na gigil jini gang tay kora kutwet asnoto na boso bondo na tungilo kwe iga gige subanda na ta tute ne dam song ko sor chito go ges ko soldae ga saru ne tap chito ag na sire ko go lokki kutwet na boso bondo nega ya ga petut nega jorge tay ya ti so ko jote butte da bae hele toskiro ngaliota bin sarunet ab chito engin tetuta sarunet ab chito eng sabeta Paulo kela wey kela gingane Paulo kama nutiet na bas ananta kineta pusang got na bas sarunet ko sar chito
ko ako nay ko guye Jeiso kit nekenye kwai Jeiso akobo sobenyi yeite koker kutwet nekikilchinigei nebo sobondab koikeny kale kosich anyun Paulo kamang'unet, kosich Paulo kimnatet akosich nyiganatet. Yeitya kwo komanda komwaitaat Jeiso. Nengisome eng kitabutab Boisionik 20 kole marinye mwoki age tugul. Kale kiowe kot eng kot amwachini ichek age tugul ng'alek chekikikono nekimwa nyiganatet. Betusiek chememukoksei angot ndami uindo akolkolye neune koche kobitu oret nemwoitoe Paulo kora. Yani mission nenyi ko kwai kabisa eng ortinwek chemukoksei. Mamache konai kole ngut ne nekalusen anan ne. Kale koaptaloek chemechen. Kale kibun temisiosiek ak nyalilwogik cheechen kwomdoi logoiwek chemechen. Kale kikibir, kale kikitorchi korkoret. Lakini ngana kikei tuguchu tugul chu ko kingen Paulo kit agenge nemite kitabutab ngisoma kitabutab Johana 16:33 komwoe kole kamwowok tuguchu sikobit onyorunen kalyet noto ko Jeiso. Kale otinye nyalilda eng ng'ony ako onyikanitu amu katerter ng'ony. Koker Paulo ng'alek chikomwa Jeiso eng yu akosich kamang'unet kole onyikanitu, kale onyikanitu amu katerter ng'ony. Yekimite eng oritab Jeiso nekikoterter ng'ony ko kikoterter akichek kot kosir. Noto amune metinye musmuset ile nguamwa ngamwani kesindana. Imite ak chito nemi oring'ung nekikoek katerterin ako ine neaun katerterisiet eng logoiwek chemechen cheiamdoi. Kit kityo nemite ko kekonugei asikobit koboisie keeku instrument chebo ng'oliotab logoiwek chemechen. Kale as Paulo ko kiingen Paulo kole ngotai Jeiso komite nyalilda kuishe komwa Jeiso ng'oliondoni. Kale obune nyalilwogik cheechen. Kale eng tugul anyun amu kito nekingen Paulo kale omwa ng'alechu Paulo eng kitabutab Kolosaik 1:24. Komwa kole abaibai anyun nguno eng nyalilwogikyuk akobo okwek. Ng'o nebaibai nyalilda? Tos kicham Jehova kobun Paulo nyalilwogik ak asikobit mabit or age nekimuchi keibe logoiwek chemechen. Kemwa kele mitei luget neo nekikemwa kineti kotugul netieme koborye shetani logoiwek chemechen. Notok amune mabaibayetab Jehova kole takibun nyalilda. Lakini kap komir shetani tai kotieme kokirinda logoiwek chemechen chekiipchin biik yetunet. Lakini ngano kap kokirinda kotiem komir tai komite kimnatetab Jehova nemite eng chito nekakokongei kokochigei Jehova konyi. Koboisie Jehova chichotok eng korenyi angot ndabun logoichotok uwen ko kosuldae kito nekitet kipsengwet akobo sarunetab chito age nekiipchin logoiwek chemechen. Notok amune sikikere Paulo kakibir kikinyalil keita tuguk tugul chekitep ketorchi korkoret. Lakini angot nganda kimi korkoret komwa Paulo ng'alek cheechen chekale kitabutab Timotheo nebo aeng ko Timotheo nebo aeng kosisit ak sogol. Kale ibwat Jeiso Kristo neking'et eng chekikobek nebo keswekab Tauti kou logoiwekyuk chemiach neanyorune nyalilda akoi monjororatoshek kou chito neyaityo ako maratat ng'oliotab Jehova. Kale ngana kakirata ane Paulo yabune nyalilwogichu tugul amu Kristo akobo okwek. Kale komaliloni atinye nyiganatet, atinye kimnatet akang'alale maratatin logoiwek chemechen. Nga kikirat Paulo komakirat logoiwek chemiach. Kikonkei Paulo keboisie kirondet ako chemite eng oritab nyalilwogik. Ne tos ketebe akot akichek kele tos yekitiemech temisiet yekitiem Paulo, tos yekibun tuguk ole marich koyekibun Paulo, ko tos ketesetai keamdoi logoiwek chemechen anan kikonugei kele naja makebote eng yutok. Kale eng notok ko kinginde korkoret Paulo. Kale kokimuch kotestai logoiwek chemechen chekipkosir kitabusiek. Inyoru kingomi korkoret kosir kitabutab Pilipik, kosir kitabutab Efesoek, kitabutab Filemon ak barwetab Timotheo nebo aeng. Komite korkoret orit. Ne notok kikesomani kinetege akoi rani ko kitabusiek kikisir eng korkoret koratat chito
makisir eng ngolin ko friji to la nya nafas na muja kip ki jingo lakini kosir kitabushek kiboishe kirani kingam ko mangi tegin gole ko ki gasir kitabu tab Timoteo na bae neno na batay lakini ngap ke gerti na ba ko gani kosir kitabu tab Timoteo na bae ngas lakini Timoteo na batay ak kitabu tab Tito ko gisir ko mi ko tiaga kitabu shoy ngityo lakini ko junto ko june ko gisir ngorgore kaya bertano na ba kitabu shek gisir bawlo teban New Testament ko gisir ori tab ngorgore ke gele kaga isulle bara Jehova te tutien ni na basarunet ko tipik logo yeke mejen angon gana ibne unwe aktu ke gerji to me moksi nana ta go ne jerset gele ji ga ko ta ge ko ye gibun ga bayti ni ka batay gol jet do bawlo gibun te gi yok toy tu ki wen aso bit ko logo yeke mejen angon maotik ko gi gala ngoy ki ta tu ki ta lagni ki ta stay gara ko mo imanda ko mo ju lay tor ni ko le ji ga so lay tor ya ko mo bisom ko uri angon de kan ko le nyong kanera ananginda ne ko mo ju lay tor ya ko le kam mo bisom ko ngal yo no uni kito non sa ngamanda amu ngen ko le angon de bet porbe kyok chaba ngondu ni tige tindai ke tindai porto ne tungi la kwe ne ibu bisom ko ago wode porto na mago nei amu putto jamite reta basista ago ta teben yo ak magarnon din yo kala ko gi gijo banyon kasul daet tu tukul jiya ka tukul ne ba ta tu ta sarunet ne gi otat kipsong ko to ba jito ye go no ge kete be ge le toski mo kay tu ki ujo kimi te ya tindia kita gen gitu ngana musai sek ko kimi ta tindia na ba chebio so ne gitun kele ka te bo yot ko in ko kanisa ko sabato kala ke to ko te ko sabato kala ngoy peta sabato ko le sai sek ge ben ko le ko ngwa me miete ko ngwonyo ebge ko ngi wala to sidini to kabe jo ke tar ge sile be gale ko de kasi sek ko ma to ko sa ta no le jita ka taw indine ko to uje bi set kamu ga ne program no bo yot ko to betu ka ta tokol ko to belen ko to mo bo yot ko ma ko mi gole ngoro ko ga jem no ko na bolen ko kanisa ko ngetin ko no ngi ate ko kanisa amu ma to bit kana gumwa ko tumbe te wala bo yoti genuni ma endi wala a jerungore o ga nge bo uni ga jabi set ko bo jerungore to ko jerungore ki go uni te te la jaga go bo la bola ji ak ko mi bathroom ya da ab ko vandar tu ndo ko jonop ko ma mi ngor ni lo ko nge bo ma nge we tung bathroom ko da ma mi ngore ga go bo yot as wala nga tagnin a hindi kuno taganisa ko nge tebe ko tagnin akwa kanisa komite ajungor lakini kala kinga piro ke torok ta ke jebio so ke tu jenga ke kaya sa tin jando noto among na gi bitunga nyitungoro lakini ko ngutit no kotos kimu kai kebe aktor na tet no noto na bajungor nyo amu ke mete ka slo ke mejen kam komite gara mite ibi ke gar agot ke ke position ka ke ingale ko ka lo baga kelen butam pandek weekend kibeni sukul gele juma moja ke babili ngabutishe Jumatatu ko babi sukul anangese mberishan ngane gele kole je basende aja ke mitin ke basa batu kibeni kanisa ko jun ka bagonin matai kole kibeni je babili aja matai kole biga aja lazima ke mimbar tokol amu kole goni kibeni aja ke buani mimbar matai je babili age mimbarane kara so lazima ko no ka kwe ana noger o baga se matai ke tebi gelia ke gi je grani wai mata lakini ma jabu genga ina le bai shi kusan mutu ke menge je ndu jot emojo ko bai je grani ko juma mos kanisa ngrene mbar ko butis pike jang lakini betu ndarbe ko ba biki ngeringen ja ko ba kanisa mute au ko but trala isek ko nge cuma ngen ngelo go buno ngimnate iger Jehova ko bai nyige kwongi gele neno ko mi bi ka tombar kela de ogi ngwan gitu ko jur ko bi tamana muta non ko tamana kata la no butere terra ta ngam ko pay je gusam gat ortnek timenay asabit ko ya talo ki kemele ngo nay bi ago ba jeyso ago bay nenda engora de ko aje gitu ke go nege ko bay je ne gusam gat ko gi bay je bawlo ago tingal lo ga go nwege ko pay je ne Jehova ko sro na eta tude na basarunet enge je tokol ngi belo ke meje ngo bire ke tertin do sunda jine te madiana te sey
Bas, Evelyn, karibu. Kongoi Arap Maru. Kaimwawech akobo tetutietab Jehova nebo koigeny. Ngakikirat Paulo, ko kitestai ng'oliotab Jehova kora. Maotik chekikilach ak biik chechang kora kokimite tetutietab Jehova oritinwa nekibo koigeny. Ne akot rani kimuchi kinetegei akobo tetutietab Jehova eng bichotok yekisoman sirutikab Jehova. Kongoi mising kitesetai kibendi kosome kasit nemwoe akobo ung'otietab Jehova neng'ang'at. Kongesoman kosome kasi komwowech akobo ung'otiet nekikiuny eng kenyisiek chechang ako nguno ko kikeng'ong'wech kobun Kristo Jeiso. So ko nguni ameche atebe Pastor Nyalile akobo ung'otionitok. King'alale ne Paulo akobo ngateb tebut agenge eng yo korok amu Yes. kotomo kebe tetutyonoto koen kami ng'olio nekamoche atesyi yo. Nyalilda nekonyumnyu kokergei ak mbaret kai. Ami chi nekimi taban yu nekiyomchi ng'etkong mbarani. Ko kingyoke ipkikochi chichin akotokoimegei nin kole ara salioche chambit ngotinye ke. Ko ngikakonyo yu ko netai ko kayanet netai ko keyan konde sei. Nebo aeng kotokoborie nebo let kemoche koyan kora ngot katestai nakolen eng yu ngotoyan ngototestai. Koyan nyokoru akoru kitandani akoyan kobunchi kai. Ing yemi nebo somok koit chito nesirtoi kimayat anan ko chito nenyoko ole po kinuni akinye nikobo chambit oini kakere ake neketach eng oli nekibarabaraishi olo nekikaking'os konyo oli kole kichobo mimi chepkendi ikwera libindeni kokolas eng yu komi chito nenyokonyalilin eng yu akochupin akorenyin akolion ko yutok yemoche kemuitae yutok amu kaamchi ng'etkong ni mbaret neka kitakikochin inendet. Ko noto amune sikere ile kakinyalil Paulo komi setani nekaamchi ng'etkong logoiwek chemiachen chekikekonech. Ko moche singuno sikebe ung'otiet nekami mbarani. Ko makele kityo ichoboke imande ikei tuga iyai tuguchu tugul. Ako yeitau iboisie ibialde chego ilya kelechin acha ma chego chegei. Itinye eng account rabinik siling kile ako kimoche iboisie choto iyai tuguchu tugul ko mang'as ung'otiet nekakotom inai lakini ndamait ikonugei iboisie tuguchu ikei chego ibialde bandek komainoe ile kami akot rabinik alake chemi account kokeny ko kamoche setanishek kochurun siweke isor chambit ng'ung simabinai ile mi rabinik kora chemi benki alake chekakotom inai. Testai anyun tebutiet noketebe Pastor. So kameche atebe kongoi ing kit nekaimwawech Pastor Ng'etich. Kameche atebe Pastor Nyalile ale komwawech akobo ung'otietab Jehova neng'ang'at. King'alale ne Paulo akobo ung'otietab Jehova. Ako amune siko ung'otietab Jehova kobo kamanut mising eng sorunenyo achek tugul. So Pastor Nyalile. Kongoi mising, kongoi kanetikyo. Ameche aname yotok katoin nekatere Pastor. Kangemwa ng'alekab mbaret kokiib kabwatutikyo keker kipsengwet kele tindoi Jehova ung'otiet netomo keker. Betut nekasik chito akotach logoiwek chemiachen kotokomi tuguk alake tomo iwe mbar komie ibiker tuguk chekikwaun kamuktoindet. Ko kameche amwa ale mbarani amu kakeboisie rani nitok koek kanetisienyo ra akobo ung'otietab Jehova. Mbarani kotindoi kamanutiet nengibat korurtos beek. Makoi ruryo beek komebat akikol. Akorurtos beek amu kaikol. Ko ung'otiet nemi mbarani ko tuguk chemite borotetab ng'ung'unyekab koroni. Kotomo inyoru iyai boisionotok konyolu itindoi chepkondok. Koek benki chichi kai matindoi kiy. Akikoyat anyun account. Account nenyinet komi siling 5 anan ko siling 10 anan ko siling 18 cheingen chichi kole atindoi chu. Kole chichi ngibonem choto ngeringen sakotkotis aker ale aitoi ne. Ko ngomi yundo bo benki ipkoker benkit akonde katit
ako anan ip kwa sang yo kosome statement ing yo bo orit yo bo counter kotam statement kekochi statement kotindoi statement nebo million mut ko chichi ako kolul ilul eng yotok amu in million mut kong'ete ano ako indoi ng'o ako kolya sikende kotebe biikab counter kele tos kokobit lelutiet nekokonde chi chepkonda konda account ing kelechi achicha ango chepkondochu ko chukuk chekinyoru yani kespreadan in account nekikende chepkondok komutyo komengen chichi angami ung'otiet nemaker chichi eng tai kingoker statement kotindoi million mut kolanam akut angamang'ololi kele chekuk keprintenchi statement akekochi ko chicho korok kotebi eng yo kolon akabek abus korok neni kaak koyen metit akobir muguleldo korwai korotik kitikin eng kipkotyochi kelyek chichi komondoi eng benki kolen kabwatutik ung'otiet nekimongen nekakekono eng benki eng ung'otiot nekimongen ko borotet nekikono Jehova amu mbaret Amen. ameche aiwok anet amwa ng'olyondoni ale Jeiso ne kiptaiyandenyo ko kikokonech ung'otiet nekimakengen eng tai akikwaiwech tugul. Kitabutab Kolosaik 1:26 ak 27 komwoe kolen kale sirutietab Jehova ung'otiet nekikiuny koboch kenyisiek tugul chekikosirto ak ibinwek ako nguno anyun kakiborwech achek chetililen ung'otiet nebo ibinwek chekikosirto. Kang'alale Paulo koker borotetab Jehova ak ung'otiet nemengen biik anga mi ung'otiet nebo borotet nemakere konyekyok. Mi tuguk chekikwaiwech Jehova eng werinyi Kristo ak kikoborwech nyapanet nekale Jeiso awendi achobwo korit eng kipsengwet eng kitabutab Johana 14 koit 1 akoi koitab 3. Yekawe aweksei sikole omi kemi kibagenge borotetab Jehova nebo sarunet 27 komwa kolyo neuni chekicham Jehova kong'ongchi kit neu makornatosiekab torornatenyi nebo ung'otionotok eng bororiosiek notok Kristo eng kokwek kamang'unetab torornatet. Anga ung'otietab Jehova ko Kristo eng achek. Anga ngomi Kristo eng achek amu kakiyan ketindoi borotet nebo koikeny. Anga sarunet nekikochobwech Jehova eng werinyi Jeiso ko ung'otiet nekiuny akobor kokochi biik tugul. Ameche aib kergeindo ini akobo lekibeldoi karik. Ngebele karik kiowe lekile Wundanyi eng Mombasa. Mi tulwet barak yun. Kebole karik kebolune ng'uny. Kosokoi karnet no kinyekendoi kot, karnet no kinde karit, an karnet nekakiteke kot komelen karnet nepkechutu ng'uny. Kibole koik. Ya kebal koik komi leketildoi koichoto sipkebel. Ko ngebele koichu kebele koik eng maat nemi barak sikobit keisto tuguk chemite orititab karnani anan koi korot. Ya korot tuguchu komi lerotyin. Ko ngolerotyin komi tuguk chekenemu. Kale kinemu tuguk chekikure kele carbon ak tugun alak chemite. Ya korot kabisa kole komi mitei koristo nekekure koristo no kichuti nekikure oxygen. Nipkokute kolejin kokute chekarot. Yebata kuno kotoi koyam. Ko ngoyam komi lekechildoi ipkomang karnet. Aker Jeiso eng ung'otienyi nebo komonut nebo karik chekikichob biik ole kikochobwech Kristo eng werinyi ak kikochobwech Jehova eng werinyi koborwech ung'otikab Jehova chematogu. Ung'otiet nengeyan inendet eng mugulelwekyok kenyoru kurset nebo koikeny.
Kurset nekikokure Jehova ko kikuru ng'ony komugul amu kiyoku werini Jeiso yakome kimurtoiyot koikone nyoetab kat nebo tengekwokikyok kokurech keiku lagokab Jehova. Kit nekiyai Kristo akoba acheket konyokome eng kimurtoiyot. Meetab Jeiso nekinyokome kimurtoiyot ko kinyokotyachech koborwech ung'otiet nekikotep Jehova eng kenyisiek chechang. Meet nekingome Kristo kotyachech kemong'une ratutietab meet ak tengekto. Kebe tebutiet nebo oeng eng ung'otietab Jehova. Amune siko ung'otietab Jehova kobo komonut eng sorunenyo achek chekiyoni inendet. Ung'otietab Jehova nemi eng Kristo ko no kikose eng kitabut barwetab ngisoman Efesoek. Amu kitabutab Efesoek ak kitabutab Kolosaik ko nekit kokergei kitabusiek choto. Kamwa eng kitabutab Kolosaik kamwa Paulo ng'alek cheuchu chebo komonut eng oretab sobenyo. Efesoek 1:7 akoi 10 kamwa eng chokchinet. Kale nekitinye eng inendet katyakenyo eng korotik chamnyoetab kat nebo cholwogikyok kou makornotosiek chebo mieindanyi. Kanyokoborwech Jehova leu tuguk chekikwoiwech kamuktoindet eng Kristo Jeiso nyoetab kat nebo tengekwokikyok. Anga ung'otiet agenge nebo Jehova ko konyoiwech kat kemong'une ratutik ak tengekwokikyok. 8 chekikiyai kotesak eng achek eng ng'omnotet tugul ak naet. Anga kiy age tugul nekikwoiwech Jehova ko kikonech ng'omnotet ak kikonech naet. Nenaani ak ng'omnotet kokonech keyan kele tuguk chekikwa Jehova ak kikoborwech kou notok akobo iman. Kaitab 9 ko kakoborwech ung'otiet nebo magenyi kou chomyenyi nemie nekichop eng inendet. Anga kichop Jehova kiy age tugul eng Kristo Jeiso sikobit keiku lagokab Jehova ma eng kimnotenyo ako eng kimnotet ak rirenenyi. Ko ngisoman kora eng Efesoek 3 koitab 3 akoi 6 mameche asoman kurgot jotok amu kachang. Kamwa kole ng'ong'utietab Jehova nekishokochopwech ko kiborwech eng ng'ong'utiet. Kiborwech Jehova eng werini Kristo Jeiso. Ung'otioni ko kimwochi mautik, kimwochi alamalaikchik ak kimwochi icheket tugul chekiibe logoiwek chemiach. Akobor kole anga ung'otietab Jehova ko kotuiyo kipsengwet ak ng'ony koek agenge eng maketab Jehova eng yaet. Kokameche aib boroindo nyu abor ale kiawe eng Nzoia factory kochobe sakaruk. Ole kibeldoi sakaruk komelen ikere sakaruk amu tabinyoru nusu kilo inyoru kiloit agenge ak inyoru chekenyoru sakaruk. Ko ngitomo kolelakitu sakaruk komi lekebeldoi. Kibendi mbar ipket temik tugul chebo miwek anan kolik tugul chebo miwek kokole miwek kole kitildoi miwek amu kiaker kongete mbar amu kiatebe kiabastayat eng Bungoma. Ko kiaker cham ketildoi miwek, ketile miwek kabisa mi biik chetilik. Kotile miwek ak konde ketile miwek chemi tugun tugul. Kimuche ketilda age ndara, kemuche ketilda age muriat anan ketilda nekit ak kenam tugul nyokeumchi tinget. Koib tinget miwechu kokakium tugul akomut akoib akoi factory. Komi lekerongchin ipkoingian komi mashinit nepkochile miwechu. Ko ngiker mugochek chechile chakichile miwechu komee sakaruk mutai anan mainde sakaruk in chaik. Ko yakebel kele kechil kabisa kelechi komong mugochek amu kichile kiy age tugul chakitile mbar. Ibwat chata kitile mbar tugul koba korandagei koba kole kotab korandagei komong yun komi lekebestos mugochek cheyachen ak mugochek chun alak amu kayach tugul kebel kele crystallization. Komi tuguk chekendoi sikobit koisto sumu chekamong'une mugochechu akewech anyun kewekchi mashinit age nekibele nguno komong'u tuguk oeng'u komong cho kekure sikanguru.
Chab kiker sikaruk chekinamgei kole ikere sukwa guru ningichamcham imeche kotiyam ko sukwa guru chotok chekatebi yo chakioldoi tugeshek ngiwe siro inyoru nyotok. Basi komis lekebune nguno stepit age kepa lesekechil chukai sukwa guru chukai ipkepele mat nemi ipkomong chelelach. Ameche iker miwat nekasamis ak mokochek chekayach ak sakariat nelel. Kikokure Jehova ko kimiwek chekikiyach. Nyekechildech eng kimurtoiyotab Kristo kebeku eng inendet. Ako kebeku nganeket komakeker miwat ko ketit. Kekere miwat eng mokochek. Kekere miwat ise kanguru. Kekere miwat kokawek sakariat nelel. Kikwaiwech Jehova tuguk tugul eng Kristo Jesu. Ung'otiet nekinye. Kechilech kebekchit kebeku achek tugul eng Kristo Jesu. Ipkeng'at eng yun ko ki sakariat nelel nekichomchomi amu Kristo Jesu. Ko nelel eng yo ko Kristo nesarunen eng yo. Ung'otietab Jehova ko kikiyai koyatak eng bororioshek tugul. Ngolemin, ngoturkanin, ngo chito nebo Sudan, ko kiketuye tugul eng Kristo Jesu. Yeiku bororiet sukaruk chechomchomi kipsengwet chesaptos koigeny. Wow, that is so powerful. Kakokimikitu ng'alechak, kongoi mising amu kaimwawech akobo ung'otietab Jehova neng'ang'at noto Jesu Kristo eng sobenyo. Kongoi mising. So, kibendi kwang'wan kasi nemwae kolen kimnotetab logoiwek chemiachen. Noto kamwawech Pastor Ng'etich. Ko kakinetkei akobo ole woldoi logoiwek chemiachen sobenyo. Ki maketab Paulo kole kingotesetai Paulo koneti biik eng betusiechoto ko ki makenyi kole tanerio anan taechekitu kayonik eng betusiechoto anan tatestai koechekitu eng Kristo kobun kanetetab imanda ak koyan katikonutik chekikimwochin. Atkan kora akot ngesoman eng baronokab Paulo kokimiti mising kristianik kole takiechekitu kou sigindet age tugul nekere lakwenyi kakisich lakwet, koetu lakwet komeche koro sigindet kole kaet lakwet, katoi kotwei kong'alal, katoi kong'et kowendot, kakuikuyot, orno katelel. Ko eng atkan kora ngoro sigindet lakwet komayoe chotok kobitu concern anan kokere. Ko tebutienyu eng yutok amu kakomeche komwawech Pastor Ng'etich akobo kimnotetab logoiwek chemiachen. Ko ii Pastor Ng'etich, ne kakuyetab keeku cheikesunotkei eng Jeiso. Ak imwawech kora ile tos kilumdootin ak kilumdootin ak ketononiotin eng kanet ak logoiwek chemiachen, ak imwawech ile ne kamanutietab logoiwek chemiachen eng sobonwekcho ak sobonwekab kristianik eng etunatet. Kongoi mising. Kongoi. Kimnotetab logoiwek chemiachen ko keteb tebutik aeng. Ngebe mbar. Kakobun chichi kakwautikab kayanet. Keyan konde sei kole kabunjo mbaret. Ak ipkoib chambit ngomi abesiek tuti kole kanyalil ne ako kiwon mbaret ipkowirta rechait ak inyokoru kitanda. Kotestai eng kayanet. Nebo somok kotestai kora eng kayanet amu katuiye kimayat nekajur kole nepkatinyoni bunu olibore mengen akot kole ngong'alal kolonyi tariowani chebunu olibo kabaraiset. Ak ilose kei libapche kap chepkendio iyo. Aya, kotestai eng yotok koisto chotok tugul ak kotestai eng kayanet. Ngelen kele kotom konai ole ikwerito toroktet, mengen koke chego, mengen kolya, lakini koisto chotok tugul kole kibunjo mbarani eng kayanet. Ak koae tuguk tugul eng kimnotet amu kilecho chichin iyan. Kayanet ikwerio akoi tun inai ole kiyoito tuguchu tugul. Ipkomong iman rabinik koitita benki korong kebe kaotik ak bekab kom kokilechi mi rabinik.
na komwae pasta kole kalandae mat kole okono beek korok ae. Kokoi kanet tugul. Ang yemi kokaitas kobwat nguno logoiwek chemiach kimnotoni. Kobwat kole kitinye chepyoset nekimeto. Amu kibar banandap komwe chepyoset. Komweito werit agenge. Kole bachenge. Amu kakowalak muguleldanyi nebo logoiwek chemiachen konye kakasetab kei. Kocheng'at eng koinywa. Ngoitito konyalildos eng olotok. Kolechi konyo kiasop amu kiayan eng kayanet. Kele chokole kikechulotin kolin kolacha. Kiyobuncho katerteret akot ndakikuchuro nyoiro tuguk chekiacho. Konyo chepyoset ak weritnyi nyokokeres koret kole kele neng'ung ni. Yani kikaal tingok alak chechang akiwatis kotko u taon olotok. Kole werit kaitu gaa. Kelen ala anyo keetena olin baka mama. Akele bononi nemami ki nekergei. Lakini kele gaa yu kele gaa. Kole chepyoset itakat karibu kole chepyoset. Kongoi samu kinyoiwa ka tuguk tugul kyau lakini tinyanyu lagok alak chekibosich. Kele ngekeri. Age kora ko kweyot sais 16. Maat ale kikisiken ng'o nito. Kait ak kijana, yani kijanaek chebo nguvu. Lene anyun boyondoni. Tochei anan acha. Ko ng'otiet nekakitinye chitab mbarani ko ng'otiet nesirei. Makornan chichi kityo akosikimut alak. Kole atache tugul akoibu werikchuk. Kole ngole chun apona. Makimache lagok chekikisike sang. Mongen ale kikisike korot ne chepkokoni. Kole acha chechun tugul. Kole ngole murechun akichek ne. Lakini kotach amu logoiwek chemiachen. Kounotok ko nekateb tebutiet nekatai. Ko kateb kole tos kitononiotin. Amu nguno yekakenai logoiwek chemiachen. Ko kit netai ko kikuye kele kichekesunotgei eng Jeiso. Ko eng kitabutab Kolosaik 1:28 ko kamwa Paulo kit nebo komonut nekaisomanwech kole inendet nekimwoitoi nekitechini chi age tugul ak kineti chi age tugul eng ng'omnotet tugul asikobit kimut chi age tugul kokesunotgei eng Kristo. Ko manoto kityo kamache Jeiso kele nyekenyapan imbarani. Ak maketinye kit netokoimech. Makiywei kinde sei imbarani kele mi kit neung'at nacham kelenin what is the catch. Chito moche ikenji oret neimache nye. Matanyokoywei koru kitandani kole mine kitandani mongen. Matakoyan komanda sang mutai akotuyo ak nin nemi sang yun kochubochubi akokengeni akolechin ne ilionoti kingen koito korok. Matakoywei kole mongen abatis ako kakobois eng kakasetab kei tugul. Matakole bas amu kikalelwa chepyoset nyu akiboiwo tuguk ng'isiat ipaat kuoinotet eng olin kosiko lagok eng timin. Ko matakoywei ako eng boiboiyet nebo kit nekikiyochi koloachini akine chu. Ipkokur chepyoset nyi kokur ak kijanayat nekisichei atyo kolechi imutu chebo arng'wong chut mongen chundo chut lakini angeni lakini ngot koyan tugul kobunun ko kilen korwachun kole no ikergei amu kolen konyoyo kelechi iyoni simong'u kole acha among'u amu haki nenyu kele sikolia kole age neng'om nekisomani psychology angen tuguk chekiyoe ipkolechi ng'etet age konginemu sumek kokerkeit ak chebo boyondoni kelechi age nguyo ngwendi boyondoni komoche kosile eng keldo age inyendet notok singiwendi ilechini aya kelechi ang age koropchi ng'etikchu tugul komul boyondoni amu kakobit ng'atutiet nekakele lagok tugul chematinye kwan kemoche kebar. As ko nebo let as ketil kirwoket kelen kelechi boyondoni kero kele kakeeshe lagok iro akot wertoni kabisa kokergei metit ak neng'ung'et ko ni age ni kere ile ng'wolibunye kora ko ni age ni amu kakiropchi chi tugul nenyinet kole boyot acha mamong'ung boisionik ngobun korok mashini ni kelen kepiman DNA kole acha mabo boyot hata kidogo mabo boyot hata kidogo mabo boyot akoi tugul kele bas ochorchi rotwet kawach nebo armia kole okanya kidogo
ipkong'ololchin taban yun kole tos oyana murechu. Kas ngotoyana kele ni kokisiche nebo let ni amu konyo kesiche ng'etae sinye yu kakonyo kamet anyo koyan kamet konyo kesich nekitigin. Ko nguno nyo kole amache oyana tugul chu sinyo amanda yu. Akoi kole werik alake bas kakiyan achek kole bas atache iyoni ng'etae kitigin ni kele kiyoni komong'u jolo mong'u chotok koesio alake kekerchi sang yo. Kobit logoiwek chemiach chekakosopche tugul amu logoiwek chemiachen. Koek chichi ne lumdaat eng kakasetab kei nebo logoiwek chekinyaketach eng Jeiso. Komong boisionik akoet chichi ipkonai kole kaung'otietab Jehova keteshin akot alak chekikesike sang kole minwe ngokikisike korot kotonin ngokikisike ne chi age tugul ne bororiet age neter oli. Kokanyo kobunchi logoiwechu miach. Nguno kong'et kit nebo kelen kakiba kipkaa kakilya, lakini kipkaa komachame chito nin age nin ng'etena makiyatita nikinye lakini ni kokanyo koyan tugul ing orititab Jeiso kokakoek kakichomie tugul ak ing'ony ak Jehova. Kounotok ko tebutiet nebo aeng ko keteb ile tos kilumdootin ak ketononiotin eng kayanet ak logoiwek chemiachen. Ngetebege nitok inye ak ane kele eng bandanyo ko kikeetu kot keit ye akot ing kwenutab nyalilda amu akot ing betusiechu ingot ko mutai kenyonyi bat mbarani koit miondo nekamionso tuga, koit miondo nekaresio tuguk amu kakamite mekeyat kainyun ne ngiwendi irue kemboi nyokorongyin chumbik mbar nyokokochin sumu tuga. Kotko mutai kele kakile kikionu chichi sinye eng olin bo amitwogik oroni konyo kome mbarani akolionot kemach keng'achin eng yutok anan kinyalilin. Tos imuite inget ile imbarani ko kikekonech ak sobondab koikeny lakini kimi kwenutab emet netokomi bunyot akotomo kikesu labatet. Ko ngotoretech Jehova sikeku chelumdootin. Kit age ngap kobit kayanet ko nyikakebwa kayanani kou ki nekilen okay ara tokeyoe ne kakitebe karini wendi kityo karit kele bi koya tugul imunye kalia tugul kele koek boring kanisa eng biik chemengech mising. Sang olin komi tansi, sang olin komi ne, sang olin komi simosiechu akomi social media. Ara aliochini magere no machubisiei maelambue malionoti angakoek boring yu kokeny. Ko muitaoni ko kikasege logoiwek chemiach chebo Jehova maketinye nyikanatet nebo kamang'unetab borto ni ak magutikab borto ak magutikab konyek ak magutikab talbistab ng'ony amu tuguchoto chemoche koboisie setani sikoreten imande eng barani. Ako ingot keng'etu kikasege Jehova akemande keib logoiwek chemiachen akot koityi bororiosiek chekimakiityi achek ko yotok ye kakekitu eng imanda nebo Jehova. Akot ndabitu usisiosiek ak mionwogik ikosigei ingen ile eng orititab Jehova ko nenyu katerteret. Tos mi chi netinye tebut anan ko ki netesei eng kebeberta notok kotomo kebe lesson nebo wikit nenyone? Bas, somanet nebo lesson nebo wikit nenyone ko somanet nebo 10 neng'olole keku cheikesunotin gei eng Kristo. Kitocho ak biikchok asikobit iyapte ng'oliondoni ak kanetisietab wikini iyopchi choronok alak chechang. Kongoi ngokwek tugul chekote tebutik ak abwoti ale kowal pasta tebutik chechang ak okwek chomwoe ole kikoso. Yekaitar isomani lesson ini iyapte anyun ak isubscriben sikonai chito age tatya ichoboke isoman lesson neng'ung siketuiye tugul wikini nyonei yeking'olole lesson nebo 10 neng'olole keeku cheikesunotingei eng Jeiso. Kongoi kokeny ongesar. Jehova kamuktaindenyo kitinye kalosunet netya amu eng Jeiso ko kikituiyech ak Jehova akobit kalyet eng kwenutab manung'otiot ak osotiot, ingobit kalyet eng kwenutab sigik ak lagok, ingobit kalyet eng kwenutab kokwotinwekchok. Tatya koker biik logoiwek chemiachen chemang'une orititab mugulelwekchok ko logoek chebo kaitchinetab imanda nekikiityech eng kayanet, chebo katililetab imanda nekitesetai kitilile kotugul eng kayanet. Ak nebo let
Ketun nyakewal borto ne nunei koek borto ne makonunei ak ilok koek borto ne mamei tebi kobotech yo kikuye ng'olyondoni asikobit keekitu kotugul betut en betut amun itasomen yo in Jeiso ne katyokindenyo. Amen. Amen. Sikiberu rogonyo.